नमस्कार येवकार उष्मा पेडणेकर प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। प्रुडंट आणि इंडिया हेड नॅशनल न्यूज चॅनलांमदी कॉन्टॅक्ट शेअरिंग कबलात दोन्ही संपादकांच्यो कबलातीचेर सयो गोयच्या खाशेलपणाक उक्तो राष्ट्रीय चॅनलाचो आवाज। पावर लायनीक चढ जमीन अभयारण्य भायली वता 13,000 झाडां मोले कोण काबार करचो ना। एमपीडीत कोळसो 15 मिलियन मेट्रिक टना वयर वाडचो ना मुख्यमंत्र्याचे उतर। खर एसओपी घालून सनबर्न करून हरकत ना भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेचो ईडीएमाक बावटो। होम आयसोलेशनांतल्या कोविड दुयेंतींचेर खंय दोतोर दवरतले देखरेख। दक्षिण अस्तंत रेल्वेन वादग्रस्त रेल्वे डबल ट्रॅक प्रकल्प काम बंद दवरून धुकल्लो फुडे दवरले वाठारात प्रकल्पाच्या कामाक अडमेळी रेल्वेन उजवाडायले पत्र। फोन व्हिडिओ केशीत पूनम पांडे आणि तिच्या घोवाक अटक। गोयच्यान फूस मारपाची करताली तयारी हॉटेलात अटक दोगांकूय सशर्त जामीन गोंय सोडूंक बंदी। आणि अनलॉकात कॉलेजी युनिव्हर्सिटी उक्त्यो करूंक हालचाली पावण्यान उक्त्यो करपाविशीं यूजीसी राज्यांक मार्गदर्शक तत्वां 6 दीस क्लासी विद्यार्थ्यांचो आंकडो उणो। प्रुडंट आणि इंडिया अहेड नॅशनल न्यूज चॅनलांमदी कॉन्टेंट शेअरिंग कबलात सकाळी कबलातीर सोयो जाल्यो। प्रुडंटाचो संपादक प्रमोद आचार्य आणि इंडिया अहेडाचो संपादक भूपेंद्र चौबेन कबलातीचेर सय मारली। सप्तकाक एकदा अशी सुरवात करतना गोयचे मुद्दे सामाजिक राजकीय दृष्टिक्षेप संस्कृती दायज गोयचे खाशेलपणाचो कॉन्टेंट राष्ट्रीय न्यूज चॅनलाचेर गोंयाक एखाद्या राष्ट्रीय चॅनलाचो आवाड उक्तो जावपाची पहिलीच खेप। And at India Ahead, I want all the Goan citizens here, all the dignitaries who have come here, I want you all to know that we are committed to taking this relationship to the next level. We are very, very keen to get some of the topmost Hollywood stars and the topmost rock musicians globally, hopefully within the next 8 to 9 months to the state of Goa, and with the support which I'm sure we'll get from Pramodji and a whole host of other dignitaries here. We don't want this to be just a land of holidaying. We want the people of India, and shall I say global citizens, to know what Goan identity is all about. Goan identity is not just about the beach, the bikini and holidays. There is a certain linguistic and cultural pride aspect associated with Goa which is often not spoken about. So if it creates a triangle between an Andhra Telangana, a UP Delhi lens and a Goan lens, if it involves all these three lenses coming together, and if it means that that's how the spirit of Goa or the identity of Goa will be put up on the national main stage, and if I can be the engine, if I can be the driver for that at India Ahead, nothing will give us more happiness than that. The national level, even political scenario itself, Goa being as a tiny state, we have been considered as a granted or what. This one questions in the minds of the people, because there are only 2 MPs of Goa. If we want to fight against the at the different states, then our things is not considered or not, our thoughts are not considered or not. That is also to be focused, and if it is focused at the national level, then we will have an additional mileage. We are starting with a weekly program on India Ahead. Then we are going ahead, we will do it twice a week, then we will do it thrice a week, and I can very confidently say as the election comes closer, which is hardly 16 months away, the plan is to go on India Ahead every day. So we are going to create programming every day as we go closer to the election. So I think that is the kind of coverage Goa is going to get, and I am really thankful to the entire team of India Ahead, Bhupen, Gautamji, Arjunji, because
I think Goa always deserved such kind of attention, but never got. And not only Goa, I think every Indian state deserves that kind of attention. About Bhupen Chobe, he's the star journalist. Think all over the India, the many followers as you have. But lastly, I'll say, with these two, the Prudent Media and India Ahead, will definitely Goa will get the more space nationally. At last, I'll say, येवकार तुमकां, देव तुमचें बरें करूं, इंडिया हेड. पॉवर लायनीक रानाची थोडीच जमीन चडशे मोले नेत्रावळी अभयारण्या भायली प्रकल्पाक 70 न्ही 13,000 वयर झाडां वचना हायवेचे फक्त प्लानिंग चल्ला मोले कोणूच काबार करचो ना म्हूण मुख्यमंत्र्याचे उत्तर एमपीटीक 15 मिलियन मेट्रिक टना परस मायज कोळसो हाताळूंक दिवचे ना प्रुडंट इंडिया अहेड अलायन्स लॉन्चिंग कार्यावळीत मुख्यमंत्र्याच्यो ज्येष्ठ पत्रकारांच्या प्रश्नांक जापो. म्हादईसाठी कर्नाटक बरोबर आमची फाईट चालूच आहे. सुप्रीम कोर्टमध्ये ती फाईट चालूच राहणार. अजूनही आम्ही म्हादईसाठी म्हणजे सुप्रीम कोर्टमध्ये कुठंही यावेळी तर आम्ही सुप्रीम कोर्टमध्ये इंटरव्हेन्शन फाईल केलेलं आहे. दुसरा राहिला विषय मोले अभयारण्य. काही लोक उगाच हा विषय आपण जसं म्हणतोय की फ्लरिश करतात. मला वाटते जी लोक बोलतात त्यांनी कधी मोल्यामध्ये जाऊन बघितलं नसेल. मी प्रत्यक्ष मोल्यामध्ये बघितलं आहे, नेत्रावळी अभयारण्यामध्ये बघितलेलं आहे. जो टमनार प्रोजेक्टसाठी जी जागा म्हणजे मोल्यामध्ये लागते इट इज ओनली द 6 पोल विच इज कमिंग इन टू द मोले विच इज पर्टिक्युलरली इन टू द फॉरेस्ट एरिया. अदरवाईज म्हणजे बाकी सगळं जे सबस्टेशन वगैरे सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत या त्या मोलेम अभयारण्याच्या बाहेर आहे, नेत्रावळी अभयारण्याच्या बाहेर आहे. त्यामुळं जी 70,000 वगैरे झाडं सांगितली जातात चुकीची माहिती आहे. नॉट मोर दॅन 13,000 ट्रीज कट फॉर दिस प्रोजेक्ट. आणि मोलेच्या जंगलामध्ये कुठंही अजून म्हणजे आत्ता जे तिन्ही प्रोजेक्ट इथं जे फेस केले जातात हा नॅशनल हायवे हा प्रोजेक्ट आता नाहीच आहे. फक्त इनिशियल स्टेजला म्हणजे कुठल्याही स्टेजला जर प्लॅन करायचं असेल पुढच्या 25 वर्षासाठी आत्ता कोणीच नॅशनल हायवे हा सुरू करायच्या विचारात नाही आहे. मी तर स्पष्ट सांगतो. तर कधीतरी पुढच्या 25 वर्षासाठी स्टेटला एखादा प्रोजेक्ट पाहिजे असेल तर त्याच्यासाठी जर एखादा प्रपोजल रेडी झालं म्हणजे ह्याचा अर्थ की आत्ता आम्ही तिथं नॅशनल हायवे करतो असं नाही आहे. राहिली गोष्ट डबल ट्रॅकिंग. आणि डबल ट्रॅकिंग जी 300 अप्रॉक्सिमेटली 300 किलोमीटर्स लाईन रेल्वेची जी कंप्लीट झालेली आहे फक्त 70 किलोमीटर लाईन आणि त्यातला फ्रॉम द कॉलेम टू कॅसल लॉक एवढीच जी लाईन राहिली आणि आता त्यामध्येही मॉडिफाय करून ते अंडरग्राऊंड म्हणजे अंडरग्राऊंडमधून चालते. त्यामुळे डेफिनेटली म्हणजे मोल्या अभयारण्य नेत्रावळी अभयारण्य आणि त्या बाजूच्या सगळ्या ह्याची आम्हालाही तेवढीच काळजी आहे आणि कोणीही मोले हे उद्ध्वस्त करणार नाही आहे ह्याची मी ग्वाही देतो. मुरगांव बंदरावेल्यान कोळसो हाताळणी खंय सध्या चालू आसा तितलीच 15 मिलियन टना परस मायज कोळसो हाताळूंक दिवचे ना. Won't allow the MPT to cross the limit of the coal, which is already at present, it is the maximum limit of the coal they have reached, which is approximately, which is a 15 million ton. Won't allow them to cross the limit. The people unnecessary, they are talking about a 135 million, 145 million. On this platform, I'm telling you, won't allow them to cross the 15 million of the ton of coal. दक्षिण अस्तंत रेल्वेन वादग्रस्त रेल्वे डबल ट्रॅक प्रकल्पाचे काम बंद दवरून फुडें दवरले. चांद्रा वाठारात ट्रॅकाचे कामा आड लोकांनी मोठे आंदोलन सुरू केला. प्रकल्पाचे कामाक सध्या ऑपरेशनल आडमेळी आशिल्ल्यान काम शक्य ना असे दक्षिण अस्तंत रेल्वेच्या हुबळी मुख्यालयान कळवणेत म्हणला. प्रकल्प कोळसो हार्डवर करूंक म्हूण आंदोलकांचो आरोप. इतले मजगती दावर्लेचे जंक्शन लोकांक यो वच करूंक बंद केलां तें उक्तें करचें म्हूण नावेलचो आमदार लुईझिनान चीट बरयल्या. जिल्लोधिकाऱ्यान हें जंक्शन रेल्वे डबल ट्रॅकाच्या कामाक लागून बंद केल्लें. लोकांचो आवाज चिड्डून सरकार गोंय कोल हब करून एका दोगा उद्देजकाच्या भरीक घालूंक सोदता म्हूण लुईझिनान तिडक उक्तायल्या. रेल्वेन प्रकल्पाचें काम फुडें धुकल्लिल्ल्यान हें जंक्शन आतां उक्तें जालां. कांय जे एक्टिविस्ट आहा जांकां हांव पुराय सपोर्ट करता आनी खरेंच म्हळ्यार बरें काम करतात तांचेर केस घालून हो प्रश्न सुटावो जावचो ना.
सरकारान तेंकोडच्यान भासाभास करपाची गरज आहा. They must have a dialogue with the activist. They must have a discussion with the activist instead of filing FIRs against the activist. Pandemic started. We had the highest number of infections in Vasco. Wherever there is pollution, there is more infection. And wherever there is coal pollution which immediately infects your lungs, there has to be more infections. And that is what has happened in Vasco. If they feel Port Trust is making losses, close down the Port Trust. But don't allow more and more coal. This is what I had said 3 years back in the Legislative Assembly. I had mentioned that in many parts of Dikarpal, Davorli, Akembaish, if you go, then you will see the trees with green leaves becoming black. You will see the cars which are parked there becoming black. And I said, the white cat, if it goes out, comes back black. पॉर्न व्हिडिओ शूट प्रकरणात पूनम पांडे आणि तिचो घोव सॅम बॉम्बे दोगांय गोंयांतूच अडकल्ली. कळंगूट पोलिसांनी तांकां गोंयच्यान कूस मारपाचे तयारेत आसतना अटक केल्ली. काणकोण कोर्टान दोगांकूय सशर्त जामीन दिला, मात गोंय सोडपाक बंदी. पुलीस स्टेशनात चौकशेक हजेरी लावंक सांगल्या. हे प्रकरणात काणकोणच्या पीआयक सस्पेंड केला. डॅम म्हळ्यार नॅशनल प्रॉपर्टी ती राज्याची संपत्ती, हेची रक्षण करपाक आनी आमकां कितले कोटी बजेट आमी प्रोविजन केल्ले आसा. कित्याक काय डॅम म्हळ्यार हो सेन्सिटीव, फाल्यां मात तो डॅम फुटल्या पासून तांकां त्रास जावं नच म्हूण. ह्या परिस्थितीक गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री, जे राज्याचे लॉ एंड ऑर्डर होम मिनिस्टर, तशेंच एंटरटेनमेंट सोसायटीचे चेअरमॅन, जे शूट करपाक कसलेय चित्रकला तेंची परवानगी आसपाक जाय, ते WRD खात्याचे अधिकारी, जेचे जागा आसता, प्रॉपर्टी आहा तेमने बनवस्तीच्या, हे आज विकली गेले आसात. आमचो गव्हर्नमेंट आतां जळ बंद करून घेतलो आसा, त्या कारणान हें अशें घडटा. हे अशी जावपा ना, पण तुमगेली प्रशासनाचेर वचक ना अशें जालां. हेजो अर्थ कितें जाता? ग्रीप ना. आता कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मेळया. कॉलेजी युनिव्हर्सिटी उक्त्यो करूंक हालचाली. युनिव्हर्सिटी कॉलेजी पावण्यान उक्त्यो करपा विशीं मार्गदर्शक तत्वां UGCन जारी केल्यात. सप्तकात 6 दीस क्लासी आसतल्यो. सोशल डिस्टन्सिंग राखून क्लासींनी विद्यार्थ्यांचो आंकडो कमी दवरपाची सुचोवणी. शिकोवपाची वेळ गरजे प्रमाण वाडोव येता. थळाव्या सरकारा कडेन चर्चा करून थारावचें म्हूण UGCन सांगलां. अनलॉक 5 देशभरान वेगवेगळ्या राज्यांनी स्कुलां सुरू जावंक लागल्या उपरांत कॉलेजी आणि विद्यापीठां उक्ती करूंक केंद्रीय पावंड्यार हालचाली सुरू. UGCन कॉलेजी आणि युनिव्हर्सिटी उक्त्यो करपा विशयी खासा मार्गदर्शक तत्वां राज्यांक जारी केल्यात. कंटेनमेंट झोना भायल्यो कॉलेजी युनिव्हर्सिटी उक्त्यो जावं येता. सप्तकांत 6 दीस आसतल्यो क्लासी. क्लासींनी विद्यार्थ्यांचो आंकडो मातसो कमी करूं येता. शिकोवपाची वेळ गरजे प्रमाण वाडोवं येता. सरकारा कडेन चर्चा करून निर्णय घेवचो UGC. खर SOP घालून सनबर्न फेस्टिवल करूंक हरकत ना म्हणून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन जाहीर केला. फेस शिल्ड, मास्क आणि ग्लोव्ज घालून सनबर्न करूं येता. दोतोर होम आयसोलेशनात आशिल्ल्या दुयेंतींचेर देखरेख दवरतले. मडगांवचे कोविड स्टाफ नर्सीचो हॉटेलांनी रावपाचे वेवस्थेचो प्रस्न सुटला म्हणून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उलयला. ना हेल्थ डिपार्टमेंटाचे अंडर ना. It is under the disaster management committee which is act is in force at the moment. So under that only those SOPs will be issued. आमचे अंडर येना ते. नाल्यार तुम्ही म्हणटले हांवेनूच SOP तयार केलो ना, तशें जायना ते. There are various epidemic act is in place. तेच्या नंतर तुमचो सनबर्ना खातीर परमिशन खंयच्यान घेता ती बॉडी जी दिता त्या बॉडीन ते SOP घालपाची गरज आहा. हांव जाय तुम्ही जे तुमचे एप्रिहेन्शन्स जे आहा ह्यो एप्रिहेन्शन्स मुख्यमंत्री कडेन डेफिनेटली चर्चा करून ते SOPs कशे स्ट्रिंजंट करपाचे तेजेर भर घालपाचे म्हणून हांव डेफिनेटली विनंती करतलो.
मुख्यमंत्री की ते SOPs म्हणजे ह्या तरेचे म्हणजे सगळे आता तुम्ही म्हणजे म्हणटा there was nothing, no activity happening here. So as a result of which my suggestion would be have stringent SOPs and penalize the organizers if they don't follow the SOPs. There should be some clause of penalty to penalize them if they don't follow the SOPs. I'm sure Chief Minister must be aware of it and will take accordingly a call. Yes, already CM has assured me that this will continue. The nurses issue, accommodation, that all is being issues are being resolved. There was some miscommunication and thing that is all being resolved, and we have already taken it up with the Honorable Chief Minister. डिसेंबराचे पयले सप्तकात कोविडाची परिस्थिती पळोवनूच सनबर्न दवरपाचो काय ना ताचे निर्णय घेतले. परमिशन मागतनाच हे क्लियर केला म्हणून सनबर्न आयोजक परसेप्ट लायव्हान स्पष्ट केला. सनबर्न फॅन्सांच्या जीवार उठून कांयच करचे ना. 14वो सनबर्न फेस्टिवल जालो जाल्यार SOP पाळून 27 ते 29 डिसेंबर मजगती वागातोर जातलो. It's just not a party. This is a big tourism business. It's called music tourism worldwide. Such events are used to actually promote tourism, and those people who come, they not only buy the ticket to Sunburn, they not only eat and drink at Sunburn, they also stay in hotels, they fly, they take taxis, they do shopping, they do khana, pina. So there's a lot of money that gets spent that actually finds its way to the local community and also to the government. The application itself was conditional. We said we only need permission from the government to start planning the event, not to do the event. I just want to clarify, we are not doing the event. We've only taken permission and we are planning, because nobody in the world can predict how COVID behaves. We don't know sitting here right now in December whether you will have more cases or less cases, no cases. We don't know how it will be around Christmas. We don't know. If it is good, if it is favorable and an event can be done, we will do it. If it is not favorable, if it is not conducive, we will not do it. We care for everyone's health and safety as much as we care for ourselves, so we are not going to do it. Our commitment to the government is very clear. It says clearly that the final permission will only be given looking at the COVID situation at that point in time, and which is what we are operating on. So all I want to do is I want to reassure each one of you that we are not going to do the Sunburn event if it's not believed to be safe at that point in time. इस्रायलाचो कॉन्सूल जनरल याकोव फिंकलस्टायनान आदलो शेतकी मंत्री फातोड्डीचो आमदार विजयाची भेट घेतली. विजय म्हणटा तो शेतकी मंत्री आणि विनोद पालेकार नुस्तेमारी मंत्री आसतना इस्रायला बरोबर ऑर्गॅनिक फार्मिंग आणि कमर्शियल नुस्ते उत्पादनाविशीं प्रस्ताव घाल्ले. ताचेर उलोवप जालें. परत सत्तेर येता तेन्ना प्रस्ताव तडीक लावपाची विजयाची तयारी. इस्रायलचो कॉन्सूल जनरल बाब याकोव फिंकलस्टायन म्हणटा म्हाका आज मेळिल्लो. बेजिकली जे आमी एग्रीकल्चर मंत्री म्हणून आसतना आनी फिशरीज मंत्री विनोद पालेकर आसतना जे कितें प्रस्ताव आमी हातान घेतले, एक म्हणल्यार जो एक सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर ऑर्गॅनीक फार्मींग, जो ताजे खातीर आमी इस्रायला बरोबर काम करपाक सोदताले. आनी दुसरें म्हणटा तें एक कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फीश, ज्यातून गोंयकारांक सबसिडायज नुस्तें दिवंक शकता. हे प्रस्ताव आतां फुडें कशें वता आनी ताजेर आमी जे सुरवात केली ताजेर आमी डिस्कशन केलें. पॅन्डेमिका खातीर आनी ह्या सरकाराक आनी तांचे कारणा खातीर हे प्रस्ताव फुडें व्हरूंक ना. हांव पळयतां कशें जातलें. नाजाल्यार फुडें तरी 2022च्या नंतर तरी आमकां दिसता की एग्रीकल्चर आनी वॉटर रिसोर्स आनी फिशरीज हे 3 सब्जेक्टा खातीर म्हाका दिसता इस्रायला कडच्यान गोंयकारांनी खूब शिकूं येता आनी आमचें इंटरॅक्शन जावप चड गरजेचें आनी तें फुडें व्हरपाक आमी सदांच चिंततले. मजगती चांद्रा रेल्वे डबल ट्रॅका आड आवाज काडटल्यांचेर FIR घाल्या म्हण गोवा फॉरवर्डान सरकाराचो निशेध केलो. गोंयांत कोळसो नाका ह्या संघटनेच्या वतीन ट्रॅक बंद आंदोलन आयोजीत केल्लें. ह्या आंदोलना भितर 4-5 हजारा वयर लोक आशिल्ले. गोंयच्या विधानसभेचे कांय सन्माननीय सभासद आशिल्ले.
गोयच्या पंचायतीचे सरपंच पंच नगरपालिकांचे नगरसेवक असे कित्येक जण या आंदोलना भितर आशिल्ले, पण हांकां सगळ्यांक लोकप्रतिनिधीक वगळून जे हाडाचे कार्यकर्ते आसात तांचेर ज्यो ह्यो केसी घातलात त्यो गोंय सरकारान ताबडतोब फाटी घेवची अशी गोवा फॉरवर्ड पक्ष मागणी करता. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटची वेबसायट. 4 चौगात मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.